Hello guys, nizere ko umeze neza. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda uko bimenyereye, umuyoboro ugenda ubagezaho updates zitandukanye haba ku ma scholarship, hakaza kuba career guidance ndetse n'akazi. Hano tukaba tubazaniye NESA updates, ukaza kuba wagerageza nawe ugacekinga ukareba neza niba uri umunyeshuri witegura kujya ku ishuri ukagira ibyo ushira ku murongo, ndetse niba uri umunyeshuri wakoze ikizamini cya leta maybe senior 3 or senior 6 ukaza kuba wamenya ibijya mbere. Rero ikintu cya mbere ku banyeshuri basoje secondary school hari igihe uba wibaza ibibazo bitandukanye. Hano kuri Onebu Opportunity Hub Rwanda tugufasha kubishakira ibisubizo ndetse tukakurangira n'ubundi buryo wagenda witwaramo ukagenda ubona amakuru atandukanye. Ushobora kuba wibaza ite se wenda nasoje secondary school niki naza kuba nkora kugira wenda ama application cyangwa amanota nasoka nzatangirane n'ama application aba agezweho. Ushobora kuba wakibaza ite se ubundi hano mu Rwanda ko tumenyereye University of Rwanda and Rwanda Polytechnic ariyo makaminuza duhita dukoramo application, na yahe yandi makaminuza atanga ama scholarship. Ibyo turaza tubigusobanura neza hano. Ikindi ushobora kubibaza ati se ubundi ndamutse nabonye amanota yo kuba najya kwiga muri University of Rwanda cyangwa se Rwanda Polytechnic niki nakora? Hano mu Rwanda hari ama scholarship yandi menshi atandukanye ushobora kuba wakoramo application even if you have 50%. Ikintu cya mbere ni ukuza kuba washaka uburyo ki uzajya ubonaho amakuru mu buryo bwizewe. Rero hano tudatinze reka turebe NESA updates hano dufite. Hano urabona ni marking of 2025-2026 national examination is underway. Hano bishatse kuvuga ngo amanota muri kugenda muyahabwa gake kuba bigenje neza, namwe batarabigenje neza kubera izindi mpamvu Imana ibafitiyeho umugambi kandi ifite uko izabigenza. Hano murabona yuko ni updates zijyanye n'uburyo ki amanota arimo arakosorwa nasoza kuba yaboneka akamara gutunganywa. Tuzabereka uburyo ki nanone wagenda ukora wareba amanota yawe ndetse n'abantu bazarikarama api kabisa. Tuzabereka uburyo ki waza kuba wabigenza. Ari nayo mpamvu niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda wakanda subscribe, share and comment kuko maybe this channel will help you within this period if you was S6 graduate decent and if you are level 3 river kuko ndabizi yuko kurekarama inshuro nyinshi muzi yuko bikunda gukorerwa online. Rero hano update twihutanye nayo ni ingengabihe y'umwaka w'amashuri wa 2026-2027. Reka turebe uburyo imeze. Rero nkuko mubibona ino ni ingengabihe y'umwaka w'amashuri wa 2026-2027 bakaza kuba batangaje uburyo ki buri kimwe cyose bizaba bimeze. Hano ni ukuvuga ngo igihembwe cya mbere kizatangira tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2026 kirangire tariki ya 11 z'ukwezi kwa 2 2026. Igihembwe kizamara ibyumweru 15 then hahite hazaho ikiruhuko cy'ibyumweru 2. Igihembwe cya kabiri nacyo kizahita gitangira tariki 4 z'ukwezi kwa 1 umwaka wa 2027 kirangire tariki 2 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2027. Ibyumweru bizaba ari 13, ikiruhuko nanone kizaba ari ibyumweru 2. Igihembwe cya gatatu nacyo kizatangira tariki 19 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2027 kizarangire tariki 2 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2027. Bizaba ari ibyumweru 11 hazeho amezi abiri y'ikiruhuko nkuko musanzwe mubimenyereye. Rero ku bantu bazakora ibizamine bya leta nabyo hari igorwa cy'ibizamine ngiro bya leta. Noneho ni ukuvuga ngo ibizamine ngiro harimo BPA, TSS, TTC, ACC and ENP. Ubwo ni ukuvuga ku bantu bazakora ama practicals ibizamine tariki kizatangiriraho hari tariki 31 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2026. Tariki ikizamine kizasorezwaho ni tariki 18 z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2027. Igihe kizamara ni ibyumweru 3 byonyine. Noneho ikorwa ry'ibizamine bya leta byanditse ubwo ni ku bandi bose basigaye hazabaho. Ubwo ni ukuvuga ngo ibizamine bya leta bisoza amashuri abanza primary byo bizakorwa tariki 6 z'ukwezi kwa 7 2027 birangire tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7
27 bizamara iminsi 3 ku bantu bazakora ibizamini bya leta O level and S6 national examination zatangira tariki 14 z'ukwezi kwa 7 exam zarangire tariki 23 z'ukwezi kwa 7 bizamara iminsi 10. urabona yuko izi ni NESA update ukwiriye kuba uzi. none wowe niba uri umunyeshuri usoje secondary school, hano tubafitiye groupe ushobora kuba wajyamo uzaboneramo amakuru. wowe niba ushaka kuza kuba watujoininga kugira uzajye ubona update za buri munsi, uraza kutujoininga. kandi niba ushaka kumenya wenda application ushobora kuba wakora mbere yuko amanota za, then amanota yazaza ukahita uploading amanota yawe, uraza twandikira inbox kuri WhatsApp nimero 078 2 uze ko wana joininga WhatsApp group duhuriramo kugira uze urabona amakuru y'ingenzi kandi aba yakugirira umumaro. rero niba ari ikibazo ushobora kuba ufite cyase igitekerezo, uraza kuba watwandikira tugufashe. uhawe ikaze. Bye bye.